Igitondo cyiza kuba dukurikiye hirya no hino aho muherereye ku migabane itandukanye, twizere yuko mumeze neza kandi Uwiteka akomeje kubarinda. Abari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajepfo, reka dukomeze kubihanganisha ku bwicanyi na jenoside mukomeje gukorerwa na leta ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abari muri Amerika, Australia, Canada ndetse no ku yindi migabane mu Burayi tubahaye mwaramutse, abandi tubifurije ijoro ryiza bitewe naho muherereye. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere aho duherereye ku minsi 30 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho amakuru yaramutseho muri studio za Murenge Today TV. Ni Muhasha Fidele nk'ibisanzwe, nkaba nongeye kubaha kaze kugira ngo tuze kubana muri aya makuru. Ingingo z'ingenzi zigize aya makuru tugiye kuba tugarukaho muri iki gitondo: Lualaba, ingabo z'impinduramatwara muri kariya gace z'abakatakatanga zikomeje kugenda zigarurira utundi duce twinshi cyangwa se bakomeje kwa divasinga. Nanone mu yandi makuru turi buze kugarukaho, umuryango wa Mahoro Peace Association wubakiye abaturage bo mu Minembwe inzu 100. Iri ngiri akaba ari ishami ryo muri Phoenix, Arizona. Ibi nabyo turaza kubigarukaho tubabwire ibyimbitse kuri iyi nkuru. Masisi muri teritware muri Kivu y'Amajyaruguru, muri sektere ya Oso Banyungu, ejo habereye imirwano hagati y'ingabo za ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, ndetse n'ingabo za coalition gouvernementale muri kariya gace. Ho Katanga nanone mu kigo cya gisirikare cyitwa Kamvangu, ingabo za leta ya Kinshasa zibasiye abasirikari bamwe mu ngabo zabo bavuga yuko ari abagambanyi, aho n'ubundi umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari muri aka gace. Abangaba bakaba bakekwaho kuba ngo ari abagambanyi kandi bakorana na AFC. Nanone turaza kwerekeza Kisangani aho FARDC yatangaje ko yatangije igikorwa cyangwa se operation yo guhiga FDLR. Nanone tuza kugenda tugana ku musozo w'aya makuru, turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajepfo muri teritware ya Kalehe aho mu ijoro ryakeye harayihagabwe ibitero. turi buze kubabwira abantu bishwe ndetse n'abakomeretse. Ibi ngibi nibyo tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru. Nimba dukurikiye utarakora subscribe, wibuke kuyikora kugira ngo uzobona amakuru bitakugoye. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya gatoya nyuma y'akaruhuko. Munyemerere nongere mbahe kaze ku buryo burambuye muri aya makuru. Hanyuma munyemerere amakuru yacu tuyahere mu ntara ya Lualaba muri aka gace muri Ho Katanga. Amakuru agera kuri Murenge Today TV nuko ingabo z'impinduramatwara cyangwa se nk'uko mubizi muri kariya karere hamaze iminsi havugwamo imirwano ariya mu gace ka Mitwaba, aho ingabo z'impinduramatwara hariho ingabo za Bakatakatanga ndetse n'izindi ngabo zo mu mutwe mushasha uri hariya witwa MDKC bakomeje kugenda bigarurira ibindi bice aho ibintu bitoroshe, kandi ibi bice bikaba bikomeje kwigarurwa n'izi ngabo, aho Kinshasa yashize imbaraga nyinshi cyane, dore ko n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC Jules Banza Mwirabwe ari muri kariya gace, nawe ari gukoresha amanama kubera ubwoba no kubona ko hakomeje kubaho avancement cyangwa se kuja imbere kw'aba basirikari cyangwa se kwizi ngabo zivuga ko ari iz'impinduramatwara kandi zishaka ubwigenge bwa Katanga. Amakuru agera kuri Murenge Today TV nuko muri aka gace ka Katanga izi ngabo zishaka ubwigenge bwa Katanga, nkuko amakuru avuga zimaze kwigarurira uduce twinshi muri kariya gace, aho aba barwanyi bakomeje kugenda birukana basubiza ingabo z'igihugu za FARDC inyuma, kandi ngo ibintu bikaba bikomeye muri kariya karere aho zikomeje kuja imbere, kandi baba bamaze gufata uduce tutari dutoya no kutubohora muri iriya ntara mu bice bitandukanye.
utu duce ntabwo turatumenya, ntabwo turavugwa neza kuko turacyarimo dukurikirana aya makuru, ariko kandi amakuru ava muri kariya gace akaba yemeza ko hakomeje kubaho avansema by'izi ngabo, ibintu birushaho kugenda bikomera cyangwa se bifata urundi rwego. Aya makuru tukaba dukomeza kuyakurikirana kugira ngo tuze kuyabagezaho byimbitse, ariko kandi Bakatakatanga cyangwa se hamwe n'ingabo za MDKC zikomeje kwadivasinga muri kariya gace, ndetse bikekwa ko nk'uko bitangazwa n'ingabo za FARDC bavuga yuko ngo haba harimo collaboration cyangwa se ubufatanye na M23, nubwo nta bihamya biragaragazwa cyangwa se biratangwa. Tuve muri aka gace twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru agera kuri Mulenge Today TV nuko umuryango wa MPA cyangwa se Mahoro Peace Association, ihuriro ry'abanyamurenge batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, branche ya Phoenix muri Arizona, bubakiye abapfakazi mu Minembwe amazu agezweho, amazu agera ku 100 mu rwego rwo kwifatanya n'aba badamu cyangwa se n'aba bapfakazi nyuma yo gusenyerwa na leta ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibi ngibi ngo bikaba bigaragaza kumva uburemere ndetse n'ububabare bw'aba bapfakazi bagizweho ingaruka zikomeye n'intambara na jenoside bashowe cyangwa se bashorwaho na leta ya Felix Antoine Tshisekedi yagiye ibasenyera, ibaziza ko ari abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bapfakazi 100 bakaba bashimira uyu muryango cyangwa se branche ya Arizona yakoze iki gikorwa cyiza cyo kububakira, dore ko bari bari mu buzima butoroshe, ariko ikaba yabibutse ikabatabara ikabubakira aya mazu. Reka natwe nka Mulenge Today TV dushimire iyi branche ya Mahoro Peace Association ndetse n'amahoro yose ku bumwe, aho baherereye muri Amerika ndetse n'ahandi hatandukanye, ku bikorwa byiza bakomeje kugoboka ababyeyi muri kariya karere ka Minembwe ndetse n'ahandi hatandukanye. Saha honyine n'ahandi hatandukanye bafashe umukingi ukomeye mu gutabara mu gihe leta ya Kinshasa ikomeje kwica abaturage, irasisha drone ndetse n'imbunda ziremereye ku butaka, aho kubafasha ahubwo igahitamo kubarimbura. Mahoro Peace Association ikaba iri gukora ibikorwa byiza nk'ibi ngibi byo gushimirwa. Mu by'ukuri turababwiye ngo merci beaucoup kandi mukomereze ahangaha. Tuve muri aka gace twerekeze mu burasirazuba muri Kivu ya Majaruguru, twerekeze muri teritware ya Masisi muri sektere ya Oso Banyungu, aho ejo habereye imirwano hagati y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse n'ingabo za ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Amakuru agera kuri Mulenge Today TV nuko ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zikomeje kwihimba umurire, zivuga yuko ingabo za M23 MRDP ziri gusubira inyuma, ati babuze imbaraga, hanyuma nabo bakiyahura bavuga yuko bagomba kugaba ibitero bagasubira muri ibi bice. Muri urwo rwego rero bagabye ibitero, ariko amakuru dufite nuko ingabo za ARC basanze ziri maso mu gihe bari baje kwiba abaturage no kwica, dore ko ariyo migambi yabo. Amakuru dufite nuko bakubiswe kandi basubizwa inyuma. Ubu ngubu muri aka gace muri sektere ya Oso Banyungu abaturage bakaba batuje kandi bameze neza. Abaturage barashimira ingabo za ARC AFC M23 ku bikorwa bakomeje gukora byo kubarindira umutekano ndetse n'ibintu byabo. Tuve mu burasirazuba twongere twerekeze muri Haut-Katanga, aho amakuru agera kuri Mulenge Today TV mu kigo cya gisirikare cyitwa Kamvangu, ubwo abasirikari bari kuri parade cyangwa se aho bakorera inama zabo za mu gitondo. Ahangaha muri aka gace hakaba hariyo n'ubundi umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, Lieutenant General Jules Banza Mulabwe, uri muri aka gace mu rwego rwo kugenzura cyangwa se no gukurikirana ibikorwa bya gisirikari. Nk'uko twari tumaze kubibabwira mu nkuru twahereyeho ko muri aka gace harimo umutekano muke ndetse n'imirwano, aho umutwe mushasha wa MDKC ukomeje kugenda wigarurira ibindi bice bitandukanye. Muri aka gace rero ubwo bari kuri parade hakaba hafashwemo abasirikare
babiri barimo abakoloneli babiri ndetse n'umusirikare wo ufite ipeti ryo hasi, nimbanza ntibeshe ari sergent major. Aba basirikari ngo bakaba bafashwe bakekwaho kuba bafite collaboration cyangwa se bafite kuba bavugana n'ingabo za AFC M23. Mu mavideo yagaragaye nk'uko twayahawe n'imbone zacu, aba basirikari bafashwe mu by'ukuri mu buryo busuzuguritse, aho batanzwe na General de Brigade Commandant Region uyoboye iyi ntara ya 22 muri kariya gace. Uyu nguyu akaba ari General de Brigade Edi Kapende, aho bafashwe imbere y'umugaba mukuru w'ingabo, bakaba basuzuguwe ndetse bakaba babajanye nabi, babafunga bavuga yuko bashinjwa kuba bakorana na AFC. Aba basirikare nyuma yo kubafata bafunzwe nabi ndetse ku buryo bashobora kuvuga yuko bashobora no kuza kuhasiga ubuzima. Icyatumye aba basirikare bafatwa ni abaruba, ariko ngo bakaba bakomoka muri Katanga, aba ari bene wabo na Joseph Kabila Kabange, akaba ari byo bari kuzira. Amakuru amwe avuga yuko aba basirikare babahohotera, mu by'ukuri nta kimenyetso na kimwe kigaragaza yuko bakorana na AFC cyangwa se M23. Ati barabahohotera kubera yuko ari abakatange cyangwa se ari abaruba bakomoka muri Katanga, ariko kandi nta bimenyetso bifatika byerekana ko ibyo baregwa n'ibyo bashinjwa byabafashe cyangwa se byabahamye. Tugaruke twerekeze Kisangani mu yandi makuru agera kuri Mulenge Today TV. Nuko muri aka gace nk'uko amasezerano abivuga cyangwa se mu masezerano ya Washington ndetse na Doha muri Qatar, avuga yuko FDLR igomba guhigwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru dufite nuko Kisangani FARDC yatangaje ko igiye gukora cyangwa se yalanse ku mugaragaro igikorwa cyo guhiga FDLR mu mujyi wa Kisangani. Umuyobozi wungirije w'ingabo za FARDC ku rwego rw'igihugu cyangwa se chef d'état major adjoint général lieutenant général Jacques Chaligonza uri muri aka gace kuri iki cyumweru ku itariki 29 z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo, yatangaje ko hagiye gutangira igikorwa cyo guhiga no gufata abarwanyi ba FDLR bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo rye yagejeje ku basirikari kuri parade ubwo bari muri aka gace yabereye mu kigo cya gisirikare cya Camp General Bauma, yasabye abarwanyi ba FDLR gushira intwaro hasi bagahitamo kwitanga aho gukomeza imirwano cyangwa se gukomeza kurwana. Nanone yakomeje agira ati FDLR zizahitamo kwitanga, zizajanwa ahangaha n'ubundi mu mujyi wa Kisangani, aho zateganyirijwe ahantu ho kubacumbikira no kubarindira umutekano cyangwa se kubacungira umutekano. Kuko twari tubivuze, ibingibi bikaba biri mu masezerano ya Washington ndetse na Doha ko FDLR zigomba guhigwa hanyuma zigasubizwa iwabo mu Rwanda kugira ngo amahoro yongere agaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutse yuko bimwe cyangwa se mu biri ku isonga byo kuburaza amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FDLR iri ku isonga mu kubuza umutekano no guteza ubwicanyi na jenoside. Reka tubihange amaso turebe ko bazabishyira mu bikorwa. Andi makuru akaba avuga yuko ibingibi babikora mu rwego kugira ngo biyerurutse bagaragaze ko bari kubahiriza, kubera kuko mu byo bagenda bashinjwa leta ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bashinjwa kuba batubahiriza amasezerano mu byo biyemeje cyangwa se mu byo basinye mu masezerano atandukanye, haba Nairobi, haba Rwanda, haba Washington ndetse na Doha, bakaba bataragiye bagaragara ho kubyubahiriza. Ariko kandi nk'uko twagiye tubibabwira, andi makuru akomeza kwemeza yuko ibingibi ko bari ukujijisha batazafata FDLR, ahubwo bakomeza bayiyegereza kugira ngo ikomeze ifatikanye nabo, dore ko ejo bundi hataraca iminsi ngahe
guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bice bigenzurwa na leta ya Kinshasa yahamagaye FDLR kuza kumufasha kuko babona ko ADF nayo ishobora kubabangamira ikica abaturage hanyuma bakaza kugirwaho n'urubanza ndetse n'ibyaha by'intambara kubera kuko ingabo za UPDF igisirikare cya Uganda cyavuye muri kariya gace ka Grand Nord. Reka tubihange amaso turebe aho byerekeza nimba bazabishira mu bikorwa FDLR zigahigwa. Gusa kandi FDLR nizo ngabo bari mu gisirikare cya Kongo nkuko mwabibonye ubushize bonyine basohoye urwandiko bari Uvira biyemeza cyangwa se bemeza ko bari gukorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cya FDNB igisirikare cy'u Burundi. Tugana ku musozo w'amakuru yo muri iki gitondo munyemerere tugaruke hano muri Sud Kivu muri Kalehe nkuko twari tumaze kubibabwira muri groupema ya Buzi sheferi ya Bwabo ahangaha akaba ari muri localité ya Numbi Shanja haraye habereye ibitero bya FDLR ndetse na Mayimayi muri aka gace aho ba infiltre cyangwa se bice bacengeye bica abaturage barindwi abandi 14 baza gukomerekera muri iki gitero cyabaye mu ijoro ryakeye uko twabitangarijwe n'imboni zacu ziri muri kariya gace zihora ziduhereza amakuru umunsi ku wundi batubwiye yuko ibi bitero byaje mu masaha ya nijoro kandi akaba ari bitero byagabwe na FDLR ku bufatanye na Mayimayi dore ko bahora bacengera muri biriya bice bakaza kwica abatutsi batuye muri aka gace. Aba baturage iyi mibare y'abantu bakomeretse 14 ndetse n'aba barindwi bamaze kwasiga ubuzima kugeza ubu ngubu akaba ari imibare y'agateganyo aho dukomeje gukurikirana kugira ngo tuze kubabwira imibare nyayo y'abaturage y'abasivile baguye muri aka gace. Nyuma yo gukaba ibi bitero ingabo za AFC zahise zitabara zikurikirana ababicanyi bahita bahunga kuko umugambi wabo wari ukwica abarenza abangaba no gukora genocide kuko nibyo biyemeje kugira ngo bakomeze barimbure abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za AFC rero zikaba zakurikiranye ababicanyi ababagizi ba nabi aho bagiye ariko kandi tukaba turi buze kubabwira imibare nyayo kuko iyi ngiyi ni y'agateganyo nk'uko twari tumaze kubivuga. Reka tubonereho umwanya wo kwihanganisha abaturage mu burasirazuba bwa Kongo hose muri rusange by'umwihariko aba baturage bakalehe muri ibi bice tuvuze baraye bagizweho ingaruka n'ubu bwicanye bwa FDLR Mayimayi bashigikiwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi ni bigaragaza ko ibyo twari tumaze kubabwira haruguru ko batazahiga FDLR. Iki ni ikimenyetso cerekana ko batazayihiga batazayifata kuba balanse kuyihiga hanyuma nayo igahita ibereka igikorwa nk'iki nibyerekana ko bafite ubufatanye n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ko batazabahiga ari uguhebesha ari ukugira ngo bereke amahanga ko hari icyo bazakora ariko kandi bafatikanyije ari ukugira ngo bajijishe. Hanyuma nanone munyemerere dusoreze amakuru yo muri iki gitondo ahangaha dukomeza kwihanganisha abaturage bose bo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ahandi hatandukanye. Hanyuma mu Minembwe n'ahandi baratuje ariko kandi amakuru yahariya nk'uko twababwiye asigaye agorana kuyamenya kubera kuko network cyangwa se itumanaho yakaswe hariya ariko n'ubundi ibitero hariya birakomeje aduyi ntawe yagiye aracyaraho hafi. Reka dukomeze tubabwire ngo pole kandi mukomeze mwihangane. Aya niyo makuru twari twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza. Ugusabe wowe udukurikiye utarakora subscribe kuyikora kugira ngo uzubona amakuru bitakugoye. Bamaze kuyikora turabashimiye, muri abantu beza, commentaire zanyu n'ibindi turabibona, ibitekerezo byanyu mukomereza aho ngaho, support zanyu zo mu buryo bwose zirakenewe kandi turazibona. Namwe mutarazitanga muze muzitanga kugira ngo dukomeze dufatikanye twese kwamagana ubu bwicanyi bukorwa na leta ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wahisemo kurimbura abantu bo mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane by'umwihariko abatutsi.
hanyuma rero mukomeze mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza muri studio za Mulenge Today TV. Mwari kumwe na Muhasha Fidel, mukomeze munogerwe na gahunda za Mulenge Today TV kandi twongere mu yandi masaha ari imbere. Mugire ibihe byiza n'amahoro ya Nyagasani.